mfumo unakutengeneza kiasi kwamba yani unaweza kuona fursa mahali ambapo wengine hawaoni, kwa sababu fursa haioni na macho, inaonwa na akili. Akili nayo na fursa inatengenezwa na mfumo. Kama tunajenga watu ambao hawawezi kuona fursa, wanaolalamika tu, wamejengwa katika habari ya kuomba, anapita kiongozi wamuombe. Anafanya hivi, tunatengeneza omba, tunatengeneza watu ambao wanaridhika kwenye kuomba, ambao sio sifa. Tengeneza mtu anayezalisha, ambaye ni productive, anayeona fursa mahali ambapo wengine hawaoni. Anaweza kuanzisha jambo, yani anayeona yasioonekana afanye yasiowezekana. Anaweza kuanzisha jambo. Unajua Mungu ametupa uwezo wa kuona katika yasioonekana, kuona katika abstract. Yani mtu anaona ambapo wengine hawaoni, ili awaletee wengi duniani wanufaike, kwa sababu sio kila mtu anaweza kuona hayo. Lakini wanaoona wachache walete kwa manufaa ya wengi. Hivi leo wewe ungeishi kwa kufanya utafiti wa mambo, uchunguzi, hutapata chochote, kwa sababu kwenye eneo unalodili nalo hela hazitembelei huko. Lakini tukiendelea utaratibu, hata pesa zikatembea